Pökinyin ki gerçek sigma ve yonla tsamdishu. Tarin pöntü tukba çüdöda ve tseva tuk tan çindike ve tseva tuk. Resa mingma nyingi sengülerim te kuzshuguyu. Tarin kilerim na chinor konsa kemgoy chambu chaki gyagar ki nawe rikshung te. Tate zamning to goyako chambu chayo be kalup zayo be kortang. Itanagar kuy pömi tomsar mekyon shorwa tuzan rerila. Hingor nibum niti dundong tambare nangyu yimbe kor. Pende sikyon cho shungde chokpe na yobe kordang. Men par pende ling shija ke sane gonzin sarnying war zidu zile nangwe korche nyende shugyo yo. Sengyu shifta ka shamla rembesikro. Chinor konsi kemgoyon chimbo choki pagyu pe nalende rikshung chukbo yoba te kene rengshin korla. Kalup yang tse shimba mase gombo kanyi chone. Keje rigne diyi jungkong gyagar na larso topgyu tola. Tukur hajangi zeshin yobare. Kazan konsikem goyn chumbo choki gyagar wa kachigla sugar dharamsale podang to. Jega tsegab kya gyagar ki nawe rikshung di korki kene rengshin kola. Kalup tsewadanda. Rigne dishin tsewa mebatan chambatan nyingje. Samlo tsechigdu negyutan chegom chegi lekshe kola yindu. Tukja dobe kange chegi tate zamning jiso kyonyongso. Gogo hajangi chayobe kalupzedu. I really feel they're very relevant to today's world. So many problems, so many killing. Even religion also causing for killing. So such period, India's concept of ahimsa is very relevant and very necessary. And ahimsa, not just blind faith, through reasoning, like that. Chawtung konsi kemgoyn chumbo choki kanyi cho pe nalenda ne gyube digne teyi loma shiki ngoyne. Nangche la mongde cheba mayimbar. Cheba dan samlo tongyu tenzo zowo chayo che kalopzeshin. Rigne di tsenik da tumbashi kya yinbe kalopzedu. So we are student, that tradition. Even Buddha's own word, we always raise question, why? What's the proof? What's the basis? Reason. So our way of thinking, very scientific way. Analyze, not blind faith. That's Indian tradition. Dile chinda nipe na gyagar changshar Arunachal ngade kyasa Itanagar nyedabso. Nahar lagun sakuitu pimi chomsa mersek shorve tusan rerela. Hingor nibum niti dundong tambare nangyu yingor. Taring resa mingma ni pimi tiksu nangsi lekung ne sargo serashik pe na to. Tenyang nangsi lekung ki kyapkong gyapel duksum nang. Pimi shigar ka shibju shenga yobatang te kongsu. Gyagar changshar Arunachal ngade na shija chega sumtang. Kator nekyo mangso namke choden zowote sonam deble tang. Chongle chungza rik chagyo bare. Gyagar ki changshar choksu kewe Arunachal ngade tena gyundu nangkyu chepsi ki nedwen wo. Pemi namla kange teshin yobatar. Dilo chinda nipe tseba chupshi tsemo ngade gyasa Itanagar nyedabsu. Nahar lagun sanesu tekyu yumi kachikne. Ngade na tangyung miri ki laker trecho tola. Khayarde nahar lagun sanesu ngogol tumar sheba mase. Sanesu yobe Dakar complex shebe Tromsar torjom tseme tang. Tromsa yongzo mersek tang yobe kongsu. Pimi chongle da sakang nyershimbe tusan churuk ki chongkang tang. Sakang yongzo mersek tang de lomang kale gyabe chongso nam. Meba gyurbe ikyo nizui chongyo barre. Nizui de chongwe jesu pimi kimchang churuk ki kuzab nam pende sikyon cho tang. Pemi machidi tsokso cho nangsi lekung jesu chejarki. Kwejaki netang chichung inga nito ne dedu kase yongbe rebe shubar. Kangyong nangyu kashe nangyobashi. Nangsi lekung ne chinang rokso jitang ger. Tangnashi gyabel duksumna nekyo perik pinda yongla dungsem nyamge tang. Jikben jikro chunche shendeb dolong shepkyu seta gyangtunshin. Kyun shendeb hingor bum sumju sotuk tang sumti gudong. Sumgya tukju rengi chungwa chazang, Tromsa mergyun chungwa tuzang chudukla mar kodem nang yobaredu. Pemi tikso ki pende sikyon cho gyagar ki gyasa Dili tang Gujarat ngade na zeja kachigi chedu. Khasang chize ngani shungde chokwe nang yobare. Thongmar gyasa Dili niyo mina kachig jete nang gyutang. Tene Gujarat ngader peptyon nang de kuiter dinshi chebe Parul University tang, Baroda Maharaja Sayajirao University she,
Zugla lop khang kha ni la sungshe nang gyuta rangri lop tu so thukte ki sungshe che nang gyure do pende se kyon cho chi se ge nin chir daram salar phebjor nang gyure do member pende link phemi shija ki sane gonjin sarning war chite jile na do thayang member pende link phemi shija ki sane gonjin tawala thang sane gonjin sarwa mingma tashila namni war chite jile na ne sane gonjin sawa mingma tashila ki lengeng ngoisu gonjung na do Teringi sangyu lerim di zamyi lenge zo pyoge nyintin sikbar kazu shu nganzu lerim ka yongzo shamki tage kajang tone sikyu yobe tedun number 2 tukja narona.